evo, možda je ovo prilika da i naši građani čuju o čemu se što radi, zato što niko ne zna šta se dešavalo iza kulisa i sastanka kojeg smo imali sa Kinezima koji rade na tom autoputu. Pa to znaju samo oni moji saradnici, ali zanimljiva je priča. Znate da je početak izgradnje autoputa dionica Banja Luka-Prijedor trebala da počne da se gradi iz Banja Luke. Možda će mi sada moje kolege iz Banja Luke možda malo i zamjeriti, pa možda i gradonačelnik Sani Vuković, ali na nekom sastanku koji smo imali u gradskoj upravi došli su oni da upoznaju gradonačelnika i gradsku upravu s tim da trebaju da počnu radovi na izgradnje autoputa i pričali su sad, oni sa mnom su bili moji saradnici, načelnici odjeljenja i kažu kao eto došli smo da spoznamo da će izgradnja autoputa početi za neki mjesec, dva iz Banja Luke, pa eto da nam tu budete na ruci, da nam pomognete šta god bude trebalo. I sad, slušajući sve ono što on kažu, ja razmišljam i pitam iz kog razloga počinjete iz Banja Luke, što ne počinjete iz Prijedora prema Banja Luci? Kaže, eto, gradska uprava Banja Luka nam je obećala da će za mjesec do dva uraditi svu dokumentaciju koja je nam neophodna kako bi počeo sa autoputom. Ja kažem, ok, znam da vi kao i svi ljudi koji se bave biznisom da je vama vrijeme novac. Hoćete li početi iz Prijedora ako mi za 10 do 15 dana završimo svu dokumentaciju? Oni ostali onako u čudu i sad, ajde što su oni u čudu, nego moji kolege načelnici svi gledaju, načelnik odjeljenja kaže, šefe, hoćemo stići. Kažem ja, možeš teoretski, dok se oni tamo prešaptavaju, kaže on, napravit ćemo sve. Moram i njega da spomenem, to je bio načelnik odjeljenja za prostorno odjeljenje, Danijel Zrnić, zaista je na tom dijelu sve uradio što je mogao i oni kažu, iznenađeni, kao, da, počinjemo iz Prijedora. Kaže, bit će završeno za 15 dana. Drugi saradnik kaže, ko da je bitno, odakle počinje? Da, možda vama nije bitno, ali meni je bitno. Ako krenu iz Prijedora, uzet će svu operativu prijedorsku, uzet će kuće i stanove će iznajmiti da žive tu, to odmah ide našim sugrađanima novac u džep. Hranit će se tu. Sve ostalo što bude trebalo će uzeti u Prijedor. I kako budu dalje nastavljali gradnju do Banja Luke, on će, ako budu zadovoljni svim tim, on će to sve vući za sobom. Od toga ima višestruku korist i sugrađani naši, i ljudi koji se bave tim poslovima, i naravno grad gdje se slivaju sredstva u grad.